Nongereye mbasuze kandi bifuriza ibihe byiza mbabwire ko Sonarwa Life Assurance Company Limited yatangaje ko yagize Mukundwa Dina umuyobozi mukuru guhera kuri uyu wa gatanu Nyakanga 2023. Iyi ni intambwe y'ingenzi ijyanye n'ingamba zigamije kongerera imbaraga Sonarwa Life Assurance mu rugendo rwo gukomeza kuba indashyikirwa mu gutanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima ndetse no gucunga imari mu Rwanda. Mukundwa Dina afite uburambe bw'imyaka irenga 12 mu kuyobora ibigo by'imari n'urwego rw'abikorera by'umwihariko gusesengura amakuru igenamigambi ndetse n'imiyoborere. Afite ubunararibonye budashidikanywaho mu guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no kuzana impinduka zifatika aho yanyuze hose. Yagize ati ntewe ishema kandi nshimishijwe no kwinjira mu muryango mugari wa Sonarwa Life Assurance Company Limited. Umuyobozi mukuru mfite intego zo gukomeza gusigasira umurage ndetse no guhora imbere no gushyigikira iterambere ry'iki kigo mu bwishingizi bw'ubuzima ndetse no gucunga imari. Niteguye gukorana bya hafi n'ikipe indashyikirwa Sonarwa Life Assurance Company Limited kugira ngo dutange serivisi zinoze n'ibisubizo byihuse ku bakiriya bacu. Mukundwa Dina yaramaze imyaka 4 ari umuyobozi ushinzwe ingamba ishoramari n'impinduka zigera kuri bose muri Equity Bank Rwanda. Muri icyo gihe cyose yagize uruhare rufatika mu guteza imbere ingamba z'ubucuruzi za banki ndetse no kuzishyira mu bikorwa. Yabaye indashyikirwa mu kongera umutungo harimo nko gushaka ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa imishinga, gushaka no gukurikirana ubufatanye n'izindi nzego no kugenzura porogaramu zitandukanye. Mukundwa Dina kandi yarangaje imbere ishoramari mu bikorwa rusange yibanda cyane ku nzego nk'ibiribwa n'ubuhinzi, iterambere ry'ibigo ndetse no gusakaza serivisi z'imari kuri bose, uburezi, guteza imbere imiyoborere, ubuzima, ingufu, ibidukikije, imihindagurikire y'ibihe ndetse no guteza imbere abagore muri serivisi za banki. Afite impamyabumenyi ya Masters mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri Edinburgh Business School, Heriot Watt mu Bwongereza, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi yibanze kandi ku icungamutungo yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubucuruzi n'ubukungu. Anafite impamyabushobozi y'ababaruramari b'umwuga, akaba n'umunyamuryango w'urugaga rw'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda. Yahawe inshingano z'ubuyobozi mu bigo bikomeye cyane birimo Equity Bank, Crystal Ventures Limited, Rio Contractors Limited, Civil Developers Limited ndetse na New Century Development Limited. Inama y'ubutegetsi yifurije ishya n'ihirwe Mukundwa Dina kubwo kugirirwa icyizere akagirwa umuyobozi mukuru wa Sonarwa Life Assurance Company Limited. Sonarwa ni sosiyete ya mbere y'ubwishingizi yafunguwe mu Rwanda mwaka wa 1975. Ishami ritanga ubwishingizi bw'ubuzima ryatangiye kandi gukora muri 2000 n'ikigo kibarizwa muri Sonarwa kiza kandi kwandikwa n'ikigo kigenga muri Mutarama 2021. Ubu Sonarwa Life Assurance Company Limited ni ikigo cy'urwego rw'iteganyirize mu Rwanda 100%. Isosiyete kandi ikabitanga serivisi zirimo ubwishingizi bwo kwiga, ubwiteganyirize bw'izabukuru bw'umuntu ku giti cye, ubwishingizi bw'inguzanyo, ubwisungane bw'ubuzima buhabwa amatsinda, ubwishingizi kandi bw'umuryango n'ubundi bwinshi cyane. Ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bishobora kongera manda y'umunyamabanga mukuru wayo Jens Stoltenberg. Thomas Kamilinde arabandanya iyi nkuru. Bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri OTAN baraterana kuri uyu wa kabiri ku cyicaro gikuru i Buruseli mu Bubiligi batore umwanzuro wo gusaba Stoltenberg kwemera gukomeza kuba umunyamabanga mukuru undi mwaka. Niba wemeza nawe akabyemera azemezwa burundu n'abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN mu nama yabo izateranira i Vilnius umurwa mukuru wa Lithuania mu cyumweru gitaha ku itariki ya 11 n'iya 12 z'uku kwezi. Byasaga n'ibyitezwe kuva hagati mu kwezi gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Stoltenberg hano i Washington amubwira ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bananiwe kumvikana ku wundi mukandida. Abashoboraga kuba abakandida bavugwaga bose hamwe ni 8. Abenshi muri bo n'abategarugori. OTAN ntiragira umunyamabanga mukuru w'umugore n'umwe. Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa 9 gutaha, imaze kongerwa inshuro 3. Niramuka rero ikomeje izaba ari inshuro ya 4 yongerewe. Jens Stoltenberg w'imyaka 64 y'amavuko yahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvège. Yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi banyamabanga bakuru bose 12 bamubanjirije muri iyi myaka 74 OTAN imaze ishinzwe. Muri Pakistan abagwanyi bishe abasirikare 2 mu gitero gishobora kuba cyari iciterabwoba. Oriane Tangishaka raduha idonido.
mu baguye muri icyo gitero cabaye igihe c'itana mu mitwe rikomeye hagati y'abasirikare n'abagwanyi harimwo umusirikare w'ipete rya major mu gihe kandi n'uwundi musirikare yahakomerekeye. Abategetsi batangaje ko abagizi ba nabi bateze umutego imodoka z'abasirikare bari bari ku rugendo bagana Ibalur mu ntara ya Baluchistan mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ikinyamakuru cy'igisirikare cyatangaje ko abo basirikare bari mu bikorwa bijanye no kugwanya iterabwoba muri ako karere aho bari bagiye kuzibira amayira abagwanyi bahungiramwo. Nta mugwi uratangaza ko ari we wakoze ico gitero cabaye ku munsi w'Imana muri ako karere karimwo abagwanyi bo mu bwoko bw'ababalush n'aba Tahir el-Taliban Pakistan bazwi nka TTP. Iyo migwi isanzwe izwi kuba igira ibitero ku nzego za leta zijejwe umutekano. Leta zunze ubumwe za Amerika isaba abanyagihugu bayo kwitondera kuja mu Bushinwa, ivuga ko bashobora gupfungirwa ubusa. Thomas Kamirinde araduha ibindi. Nta rugero rw'abanyamerika baba bafungiye mu Bushinwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika itanga. Gusa itangazo ryayo risohotse nyuma y'ifungwa ry'umunyamerika w'imyaka 78 y'amavuko Ubushinwa bwakatiye gufunga burundu mu kwezi kwa gatanu gushize. Inkiko zamuhamije ibyaha by'ubutasi. Uretse ibyo, mu cyumweru gishize leta y'Ubushinwa yashyizeho itegeko rigena ibihano bikaze ku banyamahanga ishobora gukekaho kubangamira inyungu zayo. Itangazo rivuga ko abanyamerika bajya cyangwa bari mu Bushinwa bashobora gufungwa mu buryo budasobanutse nta makuru ku byaha bashinjwa atangajwe kandi badashobora gusurwa n'abadiplomate bahagarariye Amerika mu Bushinwa. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bafite amakimbirane mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, uburenganzira bwa muntu na Taiwan, ariko barimo baragerageza gutsura umubano. Ni muri urwo rwego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yari mu Bushinwa mu cyumweru gishize, naho Minisitiri w'Imari wa Amerika Janet Yellen azajyayo ejo bundi kuwa kane mu ruzinduko rw'iminsi 3. Mu byo azaganira n'abayobozi b'Ubushinwa harimo ikibazo cy'amategeko y'Ubushinwa ahana abakekwaho ubutasi. Amerika isanga abangamiye abashoramari b'abanyamahanga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe ryatangaje ko rikeka ko indwara y'agasama yadutse muri Sudani. Oriane itanga ishaka araduha inkuru y'imvaho. Abo baganga bavuga ko iyo ndwara imaze guhitana abana 13. Bakeka kandi ko iyo ndwara iri mu ikambi y'abateshije ingo zabo mu ntara ya White Nile. Iryo shirahamwe ryanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter rigira riti, tuguma twakira abana bagwaye agasama buri munsi kandi benshi muri bo baza baremvye. Iryo shirahamwe Médecins Sans Frontières rifise amavuriro 2 mu ntara ya White Nile, rivuga ko ryakiriye abagwayi 3,000 mu kwezi kwa gatandatu, bakaba bakeneye kongereza imfashanyo irimwo ukwitaho amagara y'abantu, kubaha incandago, imfungurwa, amazi meza hamwe n'uburaro bwiza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi b'impunzi mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bavuga ko babangamiwe n'inzara. Bamwe muri bo barasohoka bakaja gusega mu gisagara ca Uvira. Vedaste Ngabo araduha inkuru y'imvaho. Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri impunzi z'abarundi zirenga 900 zirimo izizangurwa ndetse n'izizajya mu nkambi ya Mulongo iri muri teritwari ya Fizi zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byinshi